kum kasin jam kabakongsan badru kajingdap shiposnem jong kajingyo senchar ka sorkar MDE ha usnem ar phupra Myntri Rangbah ke Jylla Conrad ke Sangma ula pelat ya ka Mang Tyngka ka balong ar phokhandai Klur Tyngka da ka babatai halor kirukom ban pentrekam bala ai kerteng ka mission 10 ka Mang Tyngka ka bala wanra na ka benta usnem ar phosaw bat ar phosan ka penpau ya ki kam bat ki jingbha ki ban yarap ya ga Jylla Meghalaya ban keu ha ka liang kayo ka kon ka Mang Tyngka ne ka deficit budget balamang banyo baro kalong ar nyau pho ar Klur Tyngka rengkat ke jingmi balamang banyo kabalong ar phulai sanspa khatsan Klur Tyngka bat ka capital received kabalong lai sanspa sanpho nyau Klur Tyngka kajingdut jingsap baro balamang kalong ar pho nyau pho ar Klur Tyngka rengkat kajinglut nagi jingmi kabalong khat khandai henriu spa san phulai Klur Tyngka bat ka capital expenditure kabalong nyau sau spa khat khandai Klur Tyngka Myntri Rangbah ke Jylla ula ong baka mission 10 kalalong karukom trekam kabala penwandur ban penpoi ya kayo kakot ka Meghalaya syaka $10 billion hashwa usnam ar phupra ka mission 10 kan itu ya kabenta ka bakongsan kiban kentiau ya karoi kapar kiban penslur ya gijing bay pisa ban penyas no hakitang ban wanra cingkala hakicakasor ban kentiau ya katanat IT bat ITES ban penyo nong arsha ya kinograb na lor kiway through better performance on centrally sponsored schemes, attracting investments through externally aided projects, improving states' own resources and revenues, and careful management of state finances. For 2023-24, the budget estimates for the scheme were 1,003 crores. I am pleased to inform this August House that we have already got approvals for 1,987 crores, close to double the budgeted amount.